Rwiyana mubanze musome. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru igiye kumera nk'iyo muri Miss Rwanda. Iyi nkuru igiye kumera nk'iyo muri Miss Rwanda, ahantu inzovu zirwaniye ibyatsi biratesekera. Ni ukuvuga ngo ahangaha ndashaka kugira ngo muntege amatwi neza munyumve. Godfather ngo mudomo uzadukoraho. Hari ibyo ntashobora kuvuga kuko iyi nkuru bya first of all hari amakuru ushaka kumenya. Uyu mukobwa uyu nguyu ari mu bafunzwe, ari muri abasivile 20. I need to know. Uyu mukobwa ari muri abasivile 20. Iyi ni case ikomeye ariko irimo ubuhanga bwinshi, itarimo iperereza rya RIB, apana iperereza rya gisirikari papa. Ibi byajemo iperereza rya gisirikari, tugera ku muntu wari muri APR nk'umuyobozi wari waratorotse, warahunze igihugu, waratorokeye muri Canada. Yaratorotse umujene, yari yaratorokeye muri Canada, yaragiye yaravuze ati bye bye Rwanda, bye bye Rwanda bro. Abana b'amahe urumva ese ko mudasharinga live, ni gute ngende utangire history muri abantu 220 gusa musharinge live nkeneye abantu bafatika. Abanyamakuru rero nabo bagiye ku matipe, agafata kipe akayishwanyaguza bakaba amafaranga bagaceceka, bagera kuri APR fata amafaranga y'abasoda. Dore abanyamakuru bagendeye mu Kigali cy'ibintu batazi, ahangaha ntabwo ndibuze ko harenga kuko hari ibyo ntashobora kuvugamo hano biri very sensitive. Ntashobora kuvuga no mu rukiko bateze, ntabwo nshobora kubivugaho, nta nubwo ngiye mbizi. Ariko ibi ninjya kubibabwira mwitegereze iyi foto, munyandikira nk'amazina y'uwo mudamu ngo yitwa nde. Uyu tube tumuneze tugaruke kuri Kabutindi yavuye muri Canada. Bro, amafaranga y'abasoda ubona hari babango amazi y'abasoda ntawe upfa kuyanywa atayakoreye. None ejo bundi iyo ndirimbo baziririmba kuri Mucaka, mumaze kubyimba, mumaze kumera ubwanwa, mugiye kunywa ku mazi y'abasoda without doing a training, mutarakoze ikosi. Wewe waginga abantu mutakoze ikosi murashaka kunywa amazi y'abasoda, ntago byakunda. Rega n'umwana barakubesheje niki, ntawe ntuzitinya se. So ahangaha ndashaka ngo tugendane gatoya neza cyane. Reka tumaze tugaruke kuri operation iyi ngiyi y'uyu mujene warabaze guhungira muri Canada. Iyi ngiyi ngiye kuyita operation Rudi Nyumbani. Urumva uyu muginga bamukozeho icyo bita operation Rudi Nyumbani. Abayahudi bagiye kuvana umunazi wari waramaze abantu bajya kumuvana muri Brazil papa. Yarahungiye, yarahinduye identité n'ibindi pole baragenda. Buriya iperereza ryiza riragenda bagashyira nk'abacuruzi, abandi bagashaka abapasiteri n'abashehe, umuntu akemera kuba shehe. Haje umwana avuga ati ni shift, uyu muntu agomba kugaruka mu Rwanda avuye muri Canada, akabanza akaryozwa ibyo yakoze, akabanza agasobanura ibyo yakoze, akazabona kujya muri Canada nta kibazo nyuma. Urumva ugomba kuza urigariga, uri umuntu u Rwanda rwagiye rwigeze, watanze umusanzu ugakora serivisi nziza, ngaho manuka. Urabona buhoro ubundi abantu biperereza aza nk'imbeba. Urabona ko imbeba irya mu kirenge cy'umuntu ikajya irya, yakumvunyeganyirira akarenge igahuhaho. Ukanyumva ubundi maneko beza bakwerera ko ibintu byose biri smooth, bimeze nka juice ivanze imbuto ziryohereye.
urumva, buhoro buhoro umutipe baramuteka 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 baramuteka, aragenda ajya ku kibuga cy'indege afata Air Canada, aravuga ati ariko Air Canada ntabwo naba ndi proud kanze njye gushaka Rwandair. Umujene aragenda yiyuriza indege n'i Kigali ngo pa, urumva, umwana aravuga ati ubu tuvugana nkagufata nkakujyana ariko genda Rwanda urakasa mutwe, ati nkagufata urabona bro, neza cyane mu nseko nziza, ati erega buriya ibintu wabikoraga neza, ni wowe wanjye wakwigira mu modoka nkamanza kujya kugorera kamwe. Bro, umutipe yagiye ibaze, ariko muri kumva, buriya abantu bazi ko intambara ari iy'amasasu gusa. Uyu mutipe akigera muri Canada yabwiye abantu avuga ati ndabacitse bogahambirwa sha, ndabacitse singiye mu gihome, ndabacitse. Ariko urumva yarahunze, abandi baravuga ati pole pole, ibi bintu bimaze igihe kirekire ntimubibone nonaha ntimubibone nonaha, bimaze igihe kirekire. Iyo foto ya Georgine ndagaruka nyishyireho mu kanya. Georgine, ibya Georgine mwe mubiretse, erega na Georgine buriya ntimutekereze ko ndimuvugeho cyane, kuko kuvuga kuri Georgine byasanga nirashe mu kirenge. Uyu mujene, uyu nguyu wari umuyobozi, uyu nguyu wari ntuza, wari ushinzwe nani umutungo wa ntuza wa apana umubitsi, Georgine yari umubitsi. Uyu mugabo wari ushinzwe amafaranga ya APR yahungiye muri Canada, yamaze kubona bimaze kuba bibara, avuga ati ibi ngibi ntabwo njye nzabicika. Bro, ntumbaze ukuntu yagize gutya arakatakata muri Canada, ajya muri Saskatchewan, iyo hejuru ku mpera y'isi. Abatipe baravuga ati aha, abasirikari, abantu bize igipisi, baravuga ati abantu bize pisi, ubwo ni abapisi ni babita gute, ni G5 harya buriya, we muze kunyibutsa abantu mwabaye abasoda, ni G5, hanyuma babwira G2 bati twende kazi sasa. Bro, bafashe umushenzi muri Canada, baragenda bamuhuha munsi y'ikirenge, baramuryoshya ryoshya, baramuryoshya ryoshya, bamuha ibikombe by'umuntu witwaye neza muri ekipe ya APR, bamuha udushimwe tw'umuntu witwaye neza utaragize ikibazo, imidari barayimwoherereza, bamubwira ko ari intangarugero, bamubwira ko agomba kuzahabwa n'igihembo cy'imyitwarire myiza, bamurigata mu karenge, urugoryi ruragenda rurasama. Kandi mu minsi mike nibwo rwandikaga mesaje ruvuga ati ndabacitse bogahamba, ndabacitse. Bararwoshya bararwoshya, barutwara gato gato, bro, rwikatishiriza itike y'indege, urugoryi rusubira i Kigali. Ngo rugiye gukora mutipe avuga ngo ati urumva kamwe murabona n'udukosa twabayeho, none se wowe ko wari ufite abayobozi, amakosa arega y'umuyobozi, yari abayobozi, ariko nabyo ntabwo ari big deal. Urumva abayobozi, uzakore nubona akanya, ahubwo uzagaruka ukore audite kugira ngo ugaragare nk'intangarugero mu bantu batanze serivisi nziza muri APR. Bro, urugoryi rurasama, rwurira indege, rwikatishiriza amatike n'i Kigali ngo pa. Ageze i Kigali bamutwaye mu kigo cy'igabiro, baravuga ati kora mucaka, bamurimbisha ya ndirimbo ngo amazi sha, amazi y'abasoda upfa kuyanywa atayakoreye, bavuruze kasiya ku bitigiti, baravuga ati wa muginga wowe, ninde akwiye ko ushobora kurya amazi, ko ushobora kunywa ku mazi y'abasoda utarikiza ukora mucaka. Uwo ni umwe ku bantu muri kuri TikTok, mwitegereze iyo foto nshyizeho, ndabona mugiye kuba hafi 300, murebe iyo foto nshyizeho. Iyi foto ubu ngubu ahangaha tuvuyeyo, aba basivile 20 muri kureba bafunganywe n'aba basirikari babiri. Mama nyabo, aba basivile 20 bafunganywe n'aba basirikari babiri. Urabona ko ntabwo RDF ntabwo yigeze nyiri uruhande, ibintu yabivuze mu mazina yabyo, ntabwo yigeze ikwepa. Urumva, ariko ni ukuvuga ngo mbere y'uko ibi ngibi bitangajwe, ni ukuvuga ngo habaye icyo twise cyangwa icyo Godfather ndi kwita operasiyo rudi nyumbani. Uze umanze usobanure pombafu, ntabwo u Rwanda rwanga abantu bajya kwidekarara. Iyo ugiye kwidekarara ugiye gushaka ubuzima, perezida yaravuze ati nta kibazo,
mujye mugenda muvuga ibyo muvuga, ariko mushake ibiceri mugaruke mwubake igihugu cyanyu. Eh, Rikare ubu ngubu bari kumuviringita bro. Mabusu z'abasirikari zitandukanye na ziriya z'abasivile babyuka busubuyi bakuvuruga, urumva barakuviringita ku buryo ibikoma bikuvamo. Guki Rikare bya bindi yigiraga ngo ni umutasi, ubu ngubu bari kumutata, urumva bari kubavuruga. Urumva ngo ntabwo perezida wa gisirikare ntabwo ari bya bindi ngo urabona ngo urumva ngo asubuye ngo ndashaka kujya kunyara. Reka 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 reka, igisirikare kikuvuze barakudiha bro, barimo n'igiti, hakuna michezo. Urumva ahangaha rero dore ukuntu iteye. Ngewe nubwo mari kubashyiramo indyoshya birayi, ariko hari amakuru ntashobora kubabwira ku buryo nk'ubu ngubu murebe iyi foto. Niba mubyibuka ejo bundi bakimara gufunga umutasi, muribuka bakimara gufunga umutasi Rikari bakimara kumufunga na ba Rugaju. Ayi Rugaju, ibi bintu wabyinjiyemo gute? Wakabaye warasanze twigwaneho ukaja gutabara, kuraza ahangaha ngo ugiye kuba umukozi wa Coach Gaël, none ubu ngubu Coach Gaël azogukura ku murindi. Ese bazakatirwa bafungirwa ku murindi? Ntabwo urabona, tugaruke gato. Urabona nka nuza nka wa muhungu ninde wa wundi bavuga ko umwe bohereje i Burundi muri operation leta telefone, murayibuka? Wa mujene wajya wirirwa ahangaha bibwira, urabona ko bagize gutya bakiyaranja. Ntabwo ubucamanza n'ubushinjacyaha bwa gisirikare buba butandukanye n'aba basivile bro. Ntimwahurira mu kabari ka hariya mu mujyi kwa Coach Gaël ngo muzaganira, ntibishoboka. Bivuze ngo Coach Gaël ntabwo ubu ngubu mushobora kugira ikintu mukora kuri Rugaju aragenda itegeko rya gisirikare, kandi gisirikari no mu mategeko kunafanya oda baze kuburanira muri gereza cyangwa kuburanira mu rukiko rwa gisirikare, ubu uciye agahigo. Rikare mwe muretse gato, uyu mugore muri kureba nakizanga ku ifoto muri kumubona, uyu nguyu mwandikemo izina rye, izina ry'uyu mudamu. Uyu mudamu niwe wari ushinzwe umutungo cyangwa wari umubitsi wa APR. Uyu mudamu ninde? Who is she? Uyu mudamu ntabwo ndi buze kumuvuga. Twumve bari kurya umuceri bavuga ko saving ya mbere yo kugira ngo iriya ekipe ibaho ku murindi, urumva nyine biyaranjaga byari ibigori. Ni ukuvuga ngo bari kurya ibigori. Umuceri si umuceri, muri gereza ya gisirikare barya umuceri, ni ibigori, ni ikigori cy'imvungure. Uyu mudamu we mumumbikiye gato, urumva Georgine mumubitse gato, kuko Georgine ibye iyi kese ninyizanamo Georgine, urumva kamanze vaneho n'iyi foto, kuko ninzanamo iyi kese nkayizanamo, kanisubirizeho itangazo rya RDF mutapinge screen, ninzanamo inkuru ya Georgine, ibi ngibi byahita bituzana iyi kese bikagira kese nk'iya Miss Rwanda, kuko ahangaha hari aho bigera imbaraga zikomeye zikagongana. Rero kwa Georgine ndahita ndekeraho. Muri iyi kese buriya hari ibindi bintu byinshi inyuma ngiye ntashobora kwivangamo. Reka twigarukire ku banyamakuru bacu. Mumbabarire baze kuduha urutonde rw'abantu 20 b'abasivile bafunganywe n'aba basirikare babiri. Ariko kugira ngo mbone ko iyi kese ari kese ya danje. Muri iyi kese umwe mu bantu b'abayobozi ba APR wari waraturukiye muri Canada kubera iyi kese, ibi bintu byakoze yamaze kugaruka mu Rwanda. Uyu Georgine mureba sasa nawe yari yaciyeho. Ese nawe yaragarutse? Bimeze bite? Georgine ntabwo muri abantu 20 nkeneye kumenya Georgine nawe yarafunzwe, kuko mfite amakuru yo mu buryo bubiri ko Georgine yamaze gutoroka adahari, nawe yaciyeho. Abandi bati Godfather kada, Georgine nawe arafunzwe. Georgine rero impamvu ntari buze kumuvugaho byinshi, hari impamvu irenze imwe.
abantu bati Georgine arafunzwe, ubwo uri kumva Georgine nawe bamukoreye operasiyo rudi nyumbani. Ariko genda Rwanda. Ni ukuvuga ngo Georgine nawe ari muri operasiyo rudi nyumbani, kuko amakuru mfite Georgine nawe ari kwa mesepa. Georgine yari yaciyeho. Umuntu aranditse ngo ubundi kesi irimo abantu 41. Kesi irimo abantu 41 papa. Mama yake na muzara mama. Iyi kesi rero irimo abantu 41, Godfather buriya hari inkuru uvuga, ukavuga ati ariko si iyi nkuru iraza kumpira abanyarwanda abanyarwandakazi. Iyi nkuru irampira cyangwa iyi nkuru tuyitature cyangwa iyi nkuru tuyivimuze, ariko si nk'ibi bigoryi biri kunsaba gukina game. Iyi nkuru tuyivimuze. So, iyi nkuru rero nkuko muri kubyumva iri mu rukiko, hari ibyo ntari buze kuvuga nonaha. Gusa mumenye ko umwe mu bayobozi bari baratorotse ba APR barageze muri Canada, kugira ngo mwumve uburemere bw'iyi nkuru. Bafashe Kasia Buroro, yaje kwisanga ari mu Rwanda. Hari kese nababwiye, y'umuntu w'umuhanzi ukomeye, ariko ibinyamakuru byacu naho ngaho nabo nabasama. Urumva, ntabwo nkeneye abantu bavuga, sinkeneye abantu muvuga, sinkeneye abantu muvugira kuri space, kuko ngiye nakontorora amagambo, sinkeneye abantu muza guhurutura ibigambo. Mwe muretse gato, mugende gake. So tugende gato rero nandi kwasobanurira. Hari kese nababwiye y'umuhanzi, uyu muhanzi yafashe timu irimo, ngiye kubaha tipu gato. Uyu mujene ninde muzi umukobwa umuntu wagiye muri Miss Rwanda wakoze ubukwe ejo bundi, ngo muretamo mumumenya. Uyu mukobwa mwiza cyane wabaye icyamamare, wavuzwe kenshi. Uyu mukobwa yagize cyaravuga ati ariko rero urabona kwirirwa muri Kigali tujya kwidumbaguza Muhazi, tukajya Rubavu, kandi hari amashuza menshi, mureke tujye Mombasa ku nyanja y'umukara. Buriya Mombasa ifite amazi, bakira amato menshi avuye hanze y'umugabane. Nuko baragenda bafata timu, harimo ba manager bamwe n'abahanzi bamwe, baragenda bagera Mombasa. Bageze Mombasa, ahantu bari bicaye, urumva harimo abakobwa b'ibyuke b'abanyarwanda papa. Urumva, nuko baragenda. Ubwo ngubwo inkuru ndi gusa nkusubira inyuma gatoya, kugira ngo iyi nkuru ya ntuza ariko n'iyi nkuru bamugomba kuyimenya, by the way, niyo bamugomba kuyimenya. Nta mpamvu yo kutamenya amakuru, bamuranga muri abasama mudafite amakuru. Ibindi muraza kubira muri iri tangazo. Ubundi iri tangazo rya RDF rirabisobanura byose, ibindi ndaza kubigarukaho nyuma. Nuko bageze Mombasa, tebo bari bicayeho yaririwe ibyana by'ibyuki. Urumva bari bamanukanye n'abana b'abakobwa beza, barimo nuriya mu minsi mbabwiye, ariko ntabibabwira izina rye. Nuko ebana, ahantu bari bicaye hari ninde wari wahataramiye, sinzi, umuhanzi w'umunyamerika wari waje kuririmbirayo, nibyo bari bagiyemo. Nuko ebana, barangije aba bajene, gavana wa Mombasa muri Kenya abona abakobwa arabakunda, aravuga ati ikintu cyose cyo kunywa, n'umunyamafaranga n'umumiliyonere, ati cyo kunywa cyose kiza kuri iyi tebo mukimbaze, I will pay. Barishyura, baramwishyurira, abona nyine araza arabaganiriza niki. Ubwo abafashemo nyine niki, ariyemo umwe nyine, abateresemo umwe. Ariko noneho abonye ukuntu urugwiro, na urabona kameme nk'abanyarwanda, abanyarwanda nyine bagira urugwiro rwo kuganiriza n'abashyitsi. Urasa ku ntego, urakaraswa mu mutwe, kankuboroke wa mase we, kankuboroke wa mbesire we, ntuzongere kumenyera umbwira ngo urasa ku ntego, wa mushenzi we, jinga sana kumanyoko. Niyo mpamvu mwaje aha ngaha mugomba kuza mugaza mukicara mugaceceka mukaziba. At least abantu bo kuri Twitter bo ari abantu baba intellectual, bafitemo ubwenge gato. Ariko ikigoryi nk'ikintu kiranga kuri TikTok niho hantu haba ibintu educated idiot n'injiji zitize ibikozi byo mu rugo, biba byaje hano kuri iyi platform, warangiza ukavuga ngo rasa ku ntego, ipura karasa ngo amaguru. Urumva ebana, aba bajene, gavana, akaba harimo umuhanzi umwe, umuhanzi ukomeye. Mwumve iyi story babwiye ko inzego zikora.
wowe urukurira nawe niba bikubangamiye va kuri Twitter ugende. Ntabwo njya nkunda abantu bamenyera na gato. Sinkunda abantu bamenyera. Niba uje kuri platform yanjye icara utuze utege amatwi wumve. Ntabwo ngiye mba nakoze live, ntabwo mba na streaminze, ntabwo mba naje ahangaha kugira ngo nkore inkuru ngo zo kuganira. Ntabwo ahangaha ari mu kabari my friend. I'm a blogger. So I'm not here kugira ngo tuze ngo byari ngo byo gukora ngo deba ngo kuganira. Ntabwo hano tuba turuganira mu karima k'igikoni. Ntabwo ahangaha turi mu budehe. No. You came here nkaguha inkuru ugacaho. Ntabwo njye mba naje ahangaha kugira ngo tugirane ibiganiro namwe. Urumva? That's why I can speak 2 hours no stop. Then shut the fuck up. Uceceke niwumva story kugutera ikurambiye go. Ukore kwitutuma kugende. So do not came here ngo arasa ku ntego. Urakaraswa wiruka. So reka nikomereze. Noneho Gavana ndashaka kugira ngo mwumve mbabwire ko ikintu udashobora gukina nacyo. Bro, uretse n'amafaranga ya gisirikari. Nshatse kubabwira iyi story kugira ngo noneho mwumve noneho bigeze mu gisirikari papa. Mutapinge screen abantu muri TikTok. Bigeze ku gisirikari, this is something else. Reka tugaruke ku basivile. Gavana wa Mombasa aravuga unajua. None akaba ari umutipe w'umuhanzi yigira umuyuwaye kuko we avuga igiswahili. Abafashi ya mbere niwe wabaye umutranslator atangira kuvugana nande na Gavana. Baravugana bahana nimero, unajua nikifika Kigali uko unanitumia watoto. Umva yaherezaga nuvuga ngo Gavana yari former cyangwa yari ex Gavana, ntabwo arakiri Gavana n'umutipe yigeze kubaho Gavana wa Mombasa. Ubwo abafashe nimero y'uwo muhanzi atangiye kujya muha amafaranga. Icyo Gavana yakoraga we yajyaga ku ma Instagram papa. Umwana abonye, urabona abana b'Abanyarwandakazi ku ma Instagram nakasamutwe. Urwana abonye ba Honorine mwo birongoje Nikeni yababona akavuga ati uyu namutaka. Umuhanzi ntabwo yarakiririmba. Pa akabakoze ikintu bita transfer, yaramushakiye iyo bita ngo M-Pesa. M-Pesa ni jinsi ya kutuma pesa Kenya huko. Umva umuhanzi aryoherwa n'amafaranga ya Gavana. Bro, we icyo yakoraga yahise yunduka umukomisiyoneri. Abana buriza indege koko, ibiceri bikisuka, wakunze rararara. Noneho aba bajene bose Abanyarwandakazi, umwana w'umukobwa ubyuka mu gitondo akaza kaka pasiporo agahita yurira indege imwerekeza Mombasa. Abana bajya Mombasa bajya gukora iki Mombasa? Ndakubwiye mu Rwanda ntabwo ushobora gukora mistake. Wakora ikintu rimwe kabiri gatatu ntihabaho. Ntabwo gatatu bibaho. Ubwo uyu muhanzi abantu maze kuba bangahe ese koko ko ndeba kuri X abantu bahuruye. Nimuze mwumve iyi nkuru. Ndashaka kugira ndi gusasira iyi nkuru kuko iyi nkuru regira cyari mu rukiko, ntabwo ngiye nshobora kuyivugaho yose ngo nyirangize iyi ngiyi. Iyi nkuru ikintu ndibuze kuyibabwiraho nuko umuyobozi wari waratorokeye muri Canada RDF yamushimye mu kirenge ikefanya mbinu zake. Wametumikisha mbinu zote. Urucucu baragenda no muri Canada rwitegera indege ni Kanombe ngo pa. Hararubeje ngo rero rukorewe edite ngo ni rwo runtu rwa mbere ngo rwakoze neza cyane, rwatanze service nziza, ngo niwe muyobozi APR muzima yigeze kugira. Mu ndebere AI iranditse ngo kese ya watu 41 Ujeremani. Ntabwo nzi ibingibi ari kwiyinga nayo iratwiba. So ari nkibatera story rero. So byaje kugenda gute? Mutapinge screen. Tap the screen. So ukuntu story yaje kugenda no kuvuga ngo uyu mwana iperereza ryakomeje kuvuga ko se aba bana b'Abanyarwandakazi baza bakaka visa, bakaka passport, bamara kwaka passport stop ya mbere ikaba Mombasa bajya gukora yiki. Bakora iperereza, noneho uyu muhanzi abafasha undi mwana wari ugezweho muri icyo gihe. Passport ibi birafashwe iragurwa, barayimuhereza ku kabi harana ari passport barayimuha. Baramureka aragenda, ageze ku kibuga cy'indege kujya gukatisha baramubwira ati nikoye iyi ngwanga tukubaze gatoya. Mugira hano
urajya hehe ugiye hehe? Ngiye Mombasa gukora iki? Kureba sheri wawe ninde? Aba yerekanye ifoto, yerekanye gafana, muziranye ryari, muziranye mute? Turaziranye, ni ubwa mbere tugiye kubonana. Aha, ninde waguhuje nawe? Baba baragize bate? Baba baramubwiye. Ariko ubwo uri kumva abajene ukuntu bakora, ubwo urumva n'abandi bakobwa bagiye batambuka ba mbere byagendaga nyine barababazaga ariko bari barafite amakuru yose ahagije. Nuko baravuga ati rero urugendo ubu ruretse tumanze hari utuntu turi gukurikirana, ahubwo uyu muntu waguhuje nawe umusabe muze kubonana. Ubwo bari gushaka kugira ngo bakacire nde? Bakacire wa muhanzi. Nuko umuhanzi umukobwa aravuga ati none se ntabwo nagiye, ahubwo ndashaka kugira ngo tubonane. Mm. Umuhanzi aravuga ati ariko se ubundi ni gute nohereza imboga ntararyaho? Ati ngwino tubonane, ntuye aha hantu, ngwino. Bro, ariko umutipe arakenga yanga kumuzana iwe mu rugo. Hari akantu k'akaresitora gafite ubuntu bw'uburogi kari hejuru yiwe, amutwarayo aba ariho bahurira. Nuko amutwayeyo baranywa barasangira. Umutipe atangira avuga ati ariko buriya niki wareka ngasigaho agatoki niki nyine, nawe urabona hano, urabona ko uri umwana ko nanjye ubizi ko ntari biryangiye niki. Nuko umukobwa abona umutipe amaze gufatira arashaka kumurya, umukobwa ahita amukwepa, arakwepa ariko deja baramaze kumumenya, bamaze kumubona. Urukumva umutipe ahita ahasiga uwo mukobwa, aragenda arishura. Ntekereza ko umutipe agize sixième sens, ntubaze uko byagenze. Urumva umukobwa mu kuganira, umukobwa yaraganiye bihita bigaragara tu, umuhungu abona ko harimo ikibazo. Umutipe akora ikosa, yabaye nk'ugizemo ubwoba. Urumva umukobwa mu kumuganiriza basa nk'uwagizemo sixième sens. Erega iyo ukora ibintu binyuranyije n'amategeko bihita bigaragara. Nuko bana umukobwa yahise akwepa, umuhungu arakwepa. Noneho umuhungu agiye kugenda asanga pasiporo, ngo nayo pasiporo yari yamaze kwapurayinga, pasiporo yaragize ite, yaramaze gushyira, agomba kurinyuwinga. Ajya guhinduza pasiporo Kacyiru. Uyu muhanzi ageze Kacyiru ku munsi wakurikiye, pasiporo baramubwira ati urabona uzagaruke ejo uyifate niki. Agisohoka muri ntuza muri muri immigration, ayayayaya, haba haje umujene wisize amarangi. Ndagufana ngukunda kuba indige wawe, ndagufana mu rwego udashobora kumva. Buriya indirimbo zawe umuryango wacu wose ni wewe twumva, ni wowe muhanzi muri iki gihugu, nta wundi wabayeho. Ikigoryi ngo bya nyabyo se. Ati ni wowe. Ati nukuri unyemereye ukampa amahirwe, dore ngize ubu tubonanye mvuye guhembwa, nanyura ahantu nkakugurira akantu gusangira nawe nko nk'intumwa za Yesu zasangiye na Yesu bwa nyuma. Ikigoryi cy'igihanzi kiti ibihanzi by'ibinyarwanda urabizi ko ari ibishonji byinshi. Bro, urugoryi umufana abamushyize mu modoka. Amushyira mu modoka, agiye kumugurira iki, akantu nk'umuntu akunda, bagiye gusangira. Imodoka bamushyizemo yari Vigo. Umuhanzi akavuga se mwana, aha hantu uri kuntwara hari akabari? Ati ni akabari gashya, ngwino ukarebe, ni akabari kadasanzwe. Aramujyana, abona bafunguye urupangu no muri polisi ngo pa. Ikigo ryo mu bwaravuga ati mu buzima ikintu cyambabaje nuko umupolisi yantwaye akajya kumfunga yigize umufana. Urumva ngo umutipe yisanze n'inyuma y'amapingu pa, aravuga ati urumva garamfure, urumva ndagufana, reka manze nkarabe kuko nkorera hano, reka manze nkarabe ubundi tugiye kunywa kamwe. Ahageze umva menu bamuzaniye ya mbere, bamuzaniye menu y'intuza y'ibyaha aregwa. Umuhanzi yamazemo ibyumweru birafunzwe. Imiryango iraterana, abanyamategeko baraza, baravuga ati uko byagenda kose uyu ni umuntu, nurabona ntabwo yatoroka, none turasaba ko yaburana ari hanze. Bati nta kibazo, ntabwo birukanka.
banze ibintu bati nta kibazo, bati nta ribi. Umuhanzi baramureka aburana ari hanze aridegembya, urumva urubanza rurakurikiranwa, barakurikiranwa basanga ahamwa n'ibyaha. Ebana urukiko rukubita inyundo umuhanzi bamukatira imyaka 25 pa 25, imyaka 25 umuhanzi barayimukatira ngo dubu. Urumva baramurekuye aragenda asubira muri show ye, aravuga ati kwa bandekuye niki baramuhamagara ku rukiko bro, bakase urukiko umushinga ategeze yitabira adahari, bamukatiye adahari. Amakuru amugeraho umunyamategeko aravuga ati kandi noneho bamukatiye mu rukiko rw'ikirenga nta kujurira, yagomba gusavinga imyaka 20. Guess what? Rwaba bya bindi urumva abantu bagiye bakina n'ubutabera bro, ni ukuvuga ngo yamaze ni ukuvuga ngo umujene baravuze ati ibintu biri seriye, barakuziritse baragufunze birarangiye. Guess what? Umutipe ngo yagize urugendo nk'urw'intumwa Pawulo, urumva umusenzi yatorotse igihugu, yavuye i Kigali n'amaguru no mu gihugu cy'abaturanyi ngo pa. Ubu dufite umuhanzi nyarwanda wakatiwe imyaka 25 watorotse ubutabera. Ya uwo muhanzi mugende murebe mukore statement, namwe muri abantu bakuru muraza kumenya ninde muhanzi wahunze akatiwe imyaka 25. Ntabwo Prince Kid, ntabwo ari umuhanzi. Abantu bavuga ngo ni Prince Kid. Prince Kid sahuriye murumva story bahaye ariko bimeze. So urukuba ngo harimo human trafficking, urumva ibyaha bamushinje harimo gucuruza abantu, urumva no hanze y'igihugu ngo pa. Ubu ngubu yaratorotse ariko muri system ubu mu Rwanda akatiwe imyaka 25. Urumva abantu abashenzi buri kwandika, ariko nimujye mwandika, ntabwo nshatse kuvuga amazina ye ariko abanyarwanda abashinzi baba bafite amakuru papa, bahise bandika amazina ye. What the fuck? ariko mama uryamye ku nkuru bro, comment abarimo abantu niba ariko muri comment abarimo bamaneko kumanza nkurikirwa n'abantu bakora mu nzego, kuko nk'umuntu wanditse aya makuru, iyi ni inkuru itarigeze ivugwa. Umuhanzi arakatiwe, urumva kumani na zenu ndaba mutinga, murajya mwandika nk'amazina ye mba muting, urumva mureke kwandika. Urumva umuhanzi arakatiwe ariko yaratorotse. So reka rero iyo nkuru tuyiveho, ndajya mba mutinga, mureke kwandika ubugoryi mwabaginga mwe, ariko muri kwandika n'abantu batari bo by the way. So tuvuyeyo tugaruke kuri iyi nkuru yo muri APR. Muri abantu 21 batangajwe b'abasivile, abantu 20 b'abasivile bafunzwe. Iyi nkuru ya APR no gutwara amafaranga ni ndende. Abantu kuri Twitter mu kanya ndaje mbazamure, twakoze space ejo bundi tuvuga kuri iyi nkuru yo muri APR. Tuzana Kenisi, murabizi ko yakoze kuri iyi nkuru avuga ko ko umutasi urubukumva Rikare, urumva yafunzwe bamuvanye munsi y'igitanda. Iyi nkundura n'iri perereza ntabwo riza gusiga Samu Karenzi. Ubundi Samu Karenzi nibaza kuburana mu mizi muraza gusanga kuko Samu Karenzi ubundi hari abantu twita abamotsi. Ubundi uyu nani Rikare ni umumotsi, yari umumotsi wa Karenzi. Karenzi ni ikirumira habiri. Karenzi nuvuga ngo ameze nk'indaya ya Matimba, ntabwo yigeze afata uruhande. Karenzi niwe wasanga muri APR arimo, muri Rayon Sport arimo. Ariko noneho yajya kuvuga yari yarafashe uyu nani uyu mutipe aho yavire kuri radio ya Kensi, yari yaramugize nk'indebere rye, yaramugize nk'ijwi rye. Yamuzanye hariya indura ashaka kuvuga akayihereza umutasi akaba ari ubivuga. So ariko none bya bindi twavuze byo kuvuza induru no kujya ukabwanuka, uyu nguyu aziza umudomo muri mbere yo kuzira ibi biboro kuzangaha. Ariko mwibuke ko uyu mujene ntabwo ari umuntu wo kwa ngofero, se ni umusoda,
aya matike y'indege yakaswe. Yeye aravuze ati mimi babangu ni jeshi bwana. Babangu ni afande. Kama babangu ni afande, si tunaenda kwenye eneo zake za kijeshi. Ibi bipeti biragenda byivuruga mu mutungo wa APR, urumva barangije ifaranga baryivurugamo, babahereza frais de mission, ibintu biragenda bibakasa mutwe. Tugaruke gato, ibi bintu kuri TikTok muri kureba iyo foto nshyizeho, muri kuyibona. Uyu mugore ninde? Kuki uyu mugore yaje muri iyi kese? Uyu nguyu ngo niwe wasinyaga ku mafaranga asohoka papa. Uyu bamwita Georgine. Georgine nawe yari yatorotse. But my question is, muri abantu 20, kuko ntabwo RDF yigeze idushyiraho urutonde rw'abantu 20 n'amazina yabo, ariko tuzamenya mu mizi, tuzabamenya. Uko njyewe ndibaza ko ku makuru nari mfite ya mbere, nuko Georgine nawe yari yamaze gutoroka kare. Georgine yaratorotse, kuko aba bantu nimuza kureba iyi kese yo muri APR imeze neza nka kese ntabwo ndavuga mu buremere n'ubwiru buyirimo, imeze nk'iyo muri ntuza, nk'iyo muri Miss Rwanda. Miss Rwanda wenda harimo ntuza, ariko iyi kese nayo iri heve, kuko nk'uyu Georgine ahangaha ni ukuvuga ngo umuntu yaragendaga akicara hariya akaba afite imbaraga papa z'inyenyeri enye. Nk'uyu Georgine yari afite ubudahangarwa. Uw'urukundo niba mubazi muze kunyandikiramo, muze kunyandikira amazina. Ndabizi ko mubazi. So Georgine rero, Georgine we yarasinyaga, niwe wari umubisi. Ubu ngubu we yarasinyaga akavuga ati kutoke miliyoni 100, miliyoni 100 pa. Bikavugwa ko muri APR, biravugwa ko, ariko we are not sure ko hariwe miliyari 2 z'amanyarwanda. Iyi ni kese nini, abandi bakavuga ko ari nka miliyoni 800, baravuga ibintu byinshi bitandukanye. Iyi kese rero, iyi kese yo ntekereza ko kurenga ahangaha naba ngiye mu byo ntazasobanura, ngiye kwakira abantu. Mwabonye ku bantu musoma body language, sebuja w'uyu musore mwabonye ubwoba yari afite. Ku bantu muzi Sam Karenzi, mwumvishe ubwoba yari afite avuga. Sam Karenzi azi ukuri. Sam Karenzi azi ko gutwara uriya mujene ibi ngibi bitazamusiga amahoro, kuko nawe iyi kese ntabwo yayiburamo. We icyo yakoze, yabaye indyarya, ntabwo yigeze agaragara, ntabwo yigeze agira aho agaragara, ariko ibigambo uyu mujene yahuruturaga, yabihuruturaga ari kuri radiyo ya Karenzi, yabihuruturaga ari gutumwa na Karenzi. Ntimurebe ibyishimo Kenisi yari afite. Yacaga hejuru, nibyo wowe kubivuga urabizi cyane. Ibi bintu Karenzi namwumva nk'abantu musoma body language, murabona ko Karenzi yabaye nk'umuntu uri gutabaza, agaragara nk'aho ari victime. Ibi ngibi bikora umuntu wese uzi ko ari ikintu yikeka. Sam Karenzi ibintu bishobora kutazamusiga amahoro. Bishobora kutazamusiga amahoro, kuko nuza gukurikira amakuru, Sam Karenzi ari mu bantu bicaga bagakiza. Aba ni abantu bigize abanyamakuru, baragenda bivanga mu bintu by'amakipe, ku buryo nta mukinnyi wagurugaga abangaba batabishaka. Bajyaga ishyamba, birukanishaga uwo bashaka, bakagambanira uwo bashaka mu ma ekipe bitewe n'umudomo. Ariko noneho bageraho basunika, baragenda bisanga mu bintu by'amafaranga. Amazi y'abasoda urashaka kuyanywa utayakoreye, aha niho byavuye. Yo wowe wazamutse bite byawe? Niyo gushimwa, uranyumva? Nkawe uba wazamutse uza muri imbariga zawe, manuka manina. Muri iyi kese rero,
aba banyamakuru muri kureba, ariko rero Etienne nawe ushobora kubushyanuka, ibintu byose uba ubifiteho amakuru, ahantu hose urazamuka, guma iyo hasi nk'abantu baba mwashyize muri request. Erega njye ushobora gushyira muri request nkagucekinga nkakureba nkabona ko ndi bukuzamure, cyangwa uri ikiwere udashobora kugira ikintu uvuga kuri live ndiho. Ntabwo uri ahantu hose, ntabwo umuntu avuga. Sometimes ngenda kwitegereza buri iyo nkurebye, nkareba profile yawe, nkareba ibintu twitinga, mpita menya ko watangiye igitekerezo ku bintu ndi kuvugaho, cyangwa nkakureka. So iyi story rero ahantu ibereye akasamutwe, cyangwa ahantu yatumye dukora space ni iyihe? Ni ukubabwira ko iri tangazo ryakozwe na RDF mwaribonye, reka ndibashyirireho. RDF isohoye itangazo mu gihe kingana n'isaha imwe. Murebe kuri tweet ya RDF basohoye itangazo ngiryo ndishyizaho hejuru. Mu magambo yabo bagize ngo itangazo rigenewe abanyamakuru. Ariko RDF nimujye mwandika gutya, mujye mushyiraho itangazo rigenewe abanyamakuru n'abanyamudomo, kuko urukumva nkatwe ntabwo dukora itangazamakuru ifite amakarita, ntabwo tuyobowe na Scovia, ariko dukora ikintu bita itangazamakuru, citizen journalism, ni ngo dukora itangazamakuru rya rubanda. Kandi ubu ngubu urabona ko ari twebwe dukunzwe, murabona ko ari twe dukunzwe, nane twebwe dufite abantu badukurikira kurusha n'aba banyamakuru barya amafaranga y'ikipe y'igihugu. Abangaba ntimwari mwarahaye amakarita? Aba bantu mwahaye amakarita mujye mwongeraho ngo n'abanyamakuru bakora itangazamakuru rya rubanda nka Godifada, kuko turakurikirwa kurusha n'izi kosho de la fore. Nk'ubu Godifada ngewe ndi inyangamugayo, ntabwo narya amafaranga y'ikipe y'abasirikare sha. Ariko abaginga ni ukuvuga ngo uyu mushenzi yaragiye aravuga ati ngewe ntabwo nakwitaba, ntabwo buriya Kenisi mwaragiye mu mutera amabuye, ariko buriya Kenisi biriya yavuze nibyo. Ariko ibaze guhamagarwa n'igisirikare ukanga kwitaba ngo wowe ngo ufite ikarita ngo y'abasirikare ngo wamagare Scovia, ni ukuri kw'Imana. Amakuru Scovia ngo yahamagaye, Scovia yahamagaye, baravuga ati wewe wacha habari zako we mujinga, wewe ni civilian. Scovia aravuga ati ariko mimi ni civilian, lakini mimi wanangu ni jeshi. Ati ngiye umugabo wanjye ni umusirikari. Bati yego ni umusirikari, ariko ibi ngibi birarenze Scovia, uretse gato iyo bimeingia kwenye mambo ya kitamaduni. Ati hivi imeingia kwenye mambo ya kitamaduni au wajinga wamefungwa. Scovia ni ukuvuga ngo umuntu wamwitabye ngo avuga igiswahili nk'icyafande Makenga. Urabona ukuntu Makenga avuga igiswahili, wewe unanisikia vizuri? Babwiye Scovia ngo yarahamagaye, ahamagara ku murindi ahantu hari bafunze abasirikare. None se bayobozi ba gisirikari, abo banyamakuru bacu, abanyamakuru kwitegeko ry'abanyamakuru, wewe Scovia acha ujinga wakwako, wewe bakoresheje igiswahili bro. Wanamwambia ati wewe wacha habari zako, au wamekunywa maji ya jeshi, wewe unaleta ujinga ya unyamakuru. Amakuru avuga ko Scovia yahise ahamagara, yahamagaye Afande Haji Mubaraka Muganga, chief of staff bro, aramuhamagara aramubwira ati wewe wacha habari zako, mimi niko kwenye meeting ya kazi ya kujenga inchi. Amubwira muhereza message ko ari mu kazi, aramubwira ati afande birakomeye, ati mimi niko kwenye mambo ambayo ya kujenga inchi. Urumva Scovia ko nta atageze, yarakomanzagira no kwa chief of staff, bajya bamwita CDC. Urumva inkuru ntimuseke, ntabwo ndi kwishyiramo comedy, ndi kwabwira ukuntu byagenze. Scovia ahita ahamagara Karenzi, aramubwira ati Karenzi, uretse no gufunga uwo musenzi wawe, uretse no kumufunga ahubwo nawe baragufunga, ntihongere kumbaza ibintu birimo igisirikari, ibi ngibi ni mambo ya security ya inchi. Urumva Scovia akimara kumenya amakuru yuko uretse n'uyu nguyu uyu wiyise umutasi, ariko abashenzi bari baramenyereye barakabya. Erega uyu Karido yaragiye yita umutasi sha, yiyita maneko, kumba atazi ko bari kumuneka by'indani. Muginga yiyese maneko zimuriho, maneko zirangije ziramufata zizirika Gasiya. Ariko nashaka mwibaze iyi nkuru nyuma nibamara kubasomera ibyaha bashinjwa, nibwo nzababwira inkuru neza rero nzabaramburira inkuru y'uyu mudamu. Uyu mudamu yaratorotse,
ariko nkibaza yaratorotse nawe yaragaruwe. Ni ukuvuga ngo RDF yabwiye RIB iravuga ati we RIB we ikacini, urumva RDF iragenda iravuga ati ibyo ngibyo byo kuvuga ngo urabona ngo Interpol ngo uramba nyinyi wacha habari zenu. Ubundi RDF bahita bakoresha iperereza, ubundi RDF nibo bakoresha iperereza bimeze nk'irya Mossad. Ni ukuvuga ngo operasiyo Rudi Nyumbani yo kuzana abashenzi bari batorokeye muri Canada, iyi operasiyo bayikoze nk'iyo Mossad yakoze ku munazi ku banazi bari baragiye muri Brazil, bari baratorokeye muri Brazil mujya mubumva ngo Ishmael niba ari Ishmael niba ari Ishmael niba ari indi, buhoro buhoro uvuga ngo abana ese iperereza rya RDF baryita gute? Muze kunyandikira muri mbwiye ntabwo mbizi babita gute. Nani ko muri Israel ari Mossad, mu Rwanda ni irihe? Muze kumbwira, rirahari bafite izina, muze kunyandikira abasirikare muri aha ngaha, iperereza rya gisirikare mu Rwanda baryita gute? NSS. Aba ngaba ngo baragiye nyine, urumva ahangaha bafitemo amadepartema ngo akantu kari ngombwa ko nkavuga. Ubundi mu Rwanda urumva, ndashaka kugira ngo mbabwire umuntu, ibi ngibi tuba turi kubivuga nyine turi nk'abasesenguzi. Ubundi bambwira mu giportugal arambwira ati Godfather dutinya, ariko njye nyine yabibwiye mu giportugal ariko ngiye kubabwira mu kinyarwanda. Arambwira ati impamvu ubona igisirikare cy'u Rwanda abantu bagihaba ni ukuvuga ngo NSS ifite departema 30. Namwe mwibaze department 30. So ni ukuvuga ngo niyo wakwigira umusazi. Nange muri kumva ngo ni NSS ngo ni CID, mumbwire Mossad yo mu Rwanda yitwa gute, muze kuyimbwira. So ubwo rero babwira RIB, baravuga ati RIB ibingibi birabarenze, ibingibi byakorewe ekipe yacu y'abasoda, tutafanya kazi yetu sisi wenyewe iye sisi wenyewe iye. Bahita bafata iya mbere baragenda no yitwa NSS. Okay, baragenda bafata umutipe wahungiye muri Canada, yahungiye muri Canada, ageze muri Ottawa aravuga ati hano hari ambasade, ahantu hari ambasade ntabwo nahaguma, urumva ntabwo ahantu hari ambasade nahaguma, acamo iminota wanyike, afata inzira ajya muri Saskatchewan hejuru mu rubura, ni ahantu hahora urubura. Bafata umutipe baravuga ati muri NSS baravuga ati kuna mtu ambaye amepita mu rugano, baragenda bakuzanira umujene ngo warokotse imbeho y'ubutita yo mu rugano, yurira indege no muri Canada, aragenda ajya muri urwo rubura, aragenda ati unaona ndugu yangu, mu buzima niwe wa mbere bamaze gufata igikombe bacyoherereza umuryango we, baravuga ati igihembo cy'umuntu wabaye intangarugero agatanga serivisi nziza kurusha abandi. Baramwoshya bamutera igipindi, urugo rye rwiyuriza indege n'i Kigali ngo pa. Bro, hari inzira zirenze imwe, urumva ni ukuvuga ngo aba batipe bafite kapasite bo, uri kunyumva, yo kukuganiriza ukitegereza indege ukizanira ubutabera wiyurije indege ku itike yawe. Baravuze ati uyu muntu yariye amafaranga menshi ya ekipe y'igihugu, nako ya ekipe ya gisirikare, ntabwo uyu nguyu twakora ikosa ryo kumwishyurira itike y'indege imugarura. Oya, fanyisha mbinu zote uyu nguyu yigarure mu gihugu kuri tike ye mu mafaranga y'ibyo ekipe ya gisirikare. Umuginga yaritegeye n'i Kigali ngo pa. Turi kumwe? So nkuko muri kureba iryo tangazo riri aho hejuru, abantu 20 bafunganywe n'abasirikari 2 barimo aba banyamakuru. Nimuza kureba abanyamakuru, abangaba ni abafatiwe mu cyuho, kuko nimuza kureba izi tike z'indege bajya mu Misiri, murabyibuka bya byose ibyo byaravuzwe, ntabwo tuza kubigarukaho. Ibi ngibi ni bike, ni igitonyanga mu nyanja,
nitumara kumva ibyo aba bantu baregwa, mukamara kubitega amatwi mukabyumva, nibwo muzumva ukuntu abantu nka ba Sam Karenzi bazaba involved muri ibi bintu. Oh! Ariko noneho inkuru yose Godfather mfite ishingiye ku muntu bita Georgine. Who is Georgine? Georgine ni muntu ki? Georgine yakoraga muri Yate. Georgine ninde muntu wamuhaye akazi? Georgine ko yari yatorokeshejwe nande, n'ibindi muzakubitwa n'inkuba nimumara kubyumva. Ariko njyewe Godfather sinzigera mbivuga, ariko ndabizi ko abagiye bampa amakuru nta banga mugira, muzabyivugira ibya Georgine. Aba banyamakuru barashinjwa iki? Dutegereze urukiko rwa gisirikari rubitubwire, ruzabishyira hanze. Ni ukuvuga ngo bafata amatangazo nk'iri tangazo ryagenewe abanyamakuru, natwe abanyamudomo tukarifatiraho ibi bintu. Ikibazo rero namwe mujye mutugendera amatangazo tubimenye, kuko tuba dufite amakuru menshi kurusha abanyamakuru. Twebwe dukora iri tangazamakuru dukora ry'abaturage ridafite seritifika, tuba dufite amakuru menshi cyane kurusha n'aba banyamakuru, kuko abanyamakuru baba bahugiye, iyo mubahaye amakarita y'akazi bahita bahagira mu kuyakoresha mu nyungu zabo bwite, bakajya kurya amafaranga. Ariko abantu baratinyuka, mukagera naho murya amafaranga y'abasoda. eh eh Mwihangane, nanze kubazamura, mwihangane, ntabwo ndi bubazamure vraiment, mwihangane, ndabizi, ariko ndabizi ikintu mushaka, murashaka kubisesengura, kandi ejo bundi twakoze space bisesengura byose, muvuga amagambo, muravuga muragororoka, muravuga muraruhuka. Ntabwo ndi bwemere ko ibyo ngibyo byongera kubaho, kuko mwibuke ko iyi nkuru ndi kuyivuga, turi kuvuga iyi nkuru ariko iri mu butabera. Barakubeshya, ntabwo mbazamura. Murashaka kuzana umusandare muturike muvuge ku kuntu mwavuze ejo bundi. Nimumara kuvuga muvuge ku nkuru iri mu rukiko, none apana urukiko rwa gisivile, urukiko rwa gisoda. Ariko sha mutegereza ko ndi ikigoryi, nta muntu ndi buhe ijambo. Nibamara kuba tubwira ibyaha bashinjwa, aha ngaha nzabareka muvuge, kuko muzasesengura. Murabona ejo bundi mwaraje murasesengura, murabwanuka, muravuga. Nabonye message aravuga ati ariko rero ibintu biracyari mu iperereza, murimo kwihuta. Uyu munsi nta muntu ndi buzamure, barababeshye. Abantu kuri X mubaye 400. Murabona iyi nkuru ni inkuru ikurikirwa papa, iyi iri mu nkuru ushobora kunyerera gato ugasanga nawe wagize ibigize ibyaha. Uyu muti bamuvanye Saskatchewan, none ngewe sans papier ndahangaha ntafite ibyangombwa, isaha yose bamanura. Muragira ngo tuze mu bwanuka ibyo muvugira ngo nzabibazwe? Barakubeshye. Ngira uko ngenda. So munyemerere mureke guhurura, iyi nkuru tuzayivimuzi ejo bundi nibamara kuba abantu bamara gusomerwa ibyaha, nibwo nzababwira ibya Georgine byose, uko iby'amafaranga byagenze. Nzabakubita ubwino. Godfather audio yamaze kungeraho, mfite audio, mfite ibizibiti. Ahubwo niba mushaka ibimenyetso audio muze kubimbwira. Mfite audio abantu bari kubyigamba, mfite audio bari gukwepa, mfite bampaye ibintu byose, baragiye barabimpa ngo byose ngo pa. Sam Karenzi, uyu mujene yafunzwe wari umukozi wawe, nubwo harimo kuriya ko ari amatike yakatishijwe bakajya kurya amafaranga y'igisirikare kandi ari abasivile. Murabizi ko hari n'ibigambo bagiye bahurutura kandi akoresheje imizindara ya radiyo yawe. Karenzi ntabwo uyu mwana yigeze akina kope yo kugura abakinnyi kukurusha. Mwaragiye, igisirikare kirabareka, muragenda ibintu mubyivurugamo, mugera ku mafaranga, abatoza bakagurwa amafaranga yagahembwe imyaka 3 mukayakoresha umunsi umwe, mwarangiza mukamuhereza 1/10 cyayo, yandi mukayashyira ku mifuka. Karenzi nta sambu wagurishije wanyu kugira ngo ukore iyo radiyo, ni amafaranga yavuye mu mikino. Ibi bintu byose bigiye kujya hanze, muraza kuririmba urwo mubonye. Dore umuntu uri kubyinira ku rukoma n'umuntu bita Kenisi. Buriya umuntu bita Kenisi ni uri inyuma y'ibi bintu byose, abiziho amakuru, ari kubyinira mu rukoma, kuko uyu mutipe yaramwatatse papa. Abantu mwabikurikiranye. Tugarutse gato, buriya uyu mujene, iki gitipe kiba muri Amerika,
uyu mutipe wari uri gutongana na Gasuku, umaze iminsi atongana na Gasuku, bita ni Faida ninde? He, uyu nguyu buriya niwe uzi sebuja. Ibintu bya APR ni ibintu harimo abantu bro, harimo abantu bikazamuka bikagera muri profile ndende, hakazamo abantu bafite inyenyeri. Godfather reka ndekera rukunyumva, iba abantu bafite inyenyeri papa, mureke ibi ngibi muri kureba gutya, izi ni kese ndende kugeza aho muzagera mukamenya ibintu birenze, ariko njye batari njye ubivuze. Ndi Samu Karenzi nakwitanga nkazajya ntangira kwishyura hakiri kare, kuko sha azaruka nk'igikeri. Mhm. Uravuze ngo Samu Karenzi azaruka nk'igikeri. Abantu mushaka kureba rero, kuko hano kuri Twitter ndabona abantu bamaze gukubita kandi ntabwo mbyifuza, mureke kunyandikira. Wikwiharira ijambo kabisa, barababeshye. Munyandikire cyangwa mubyihorere, nta muntu ndi buze kuzamura. So iyi nkuru reka tuyirekere aha, mbabwire ko iri tangazo rya RDF mwaribonye aho hejuru, ngiryo riri aho hejuru, ni ibintu biri official, nta banga rikibirimo. Abasivile 20 bari kumwe n'abasirikari 2, abangaba bivugwa ko bafashe umutungo w'ikipe ya gisirikari, bagafata muri RCA y'abasoda, bakayafata bakayakegeta, barayarya barayamara. RDF ikintu yakoze operation Rudi Nyumbani, abari batorotse igihugu barabanza barabagarura, kandi mu gipindi gikomeye nibo bigaruye. Barangije babona abantu bose bafite, bafata Gasiya, ubu ngubu zose zirafunzwe ku Murindi. Ku Murindi unamuka subuhi busubuhi unaviringita. So izi ngegera muri kureba hano zirimo abanyamakuru bose bafungiwe ku Murindi, abantu 20, tuzamenya ibyaha baregwa neza neza nibamara gushyira urubanza ahagaragara. Tuzabikurikirana. Rero reka mbabwire ngo ibindi birenze aha nabangiye gukora ibigize ibyaha nanjye, ariyo mpamvu ndi buze kurekeraho, ntabwo nakora ikosa, kuko ibi bintu biracya uru ni urubanza rurimo, I mean,